yang kesakramen pertama Tuhan berlalu belai. En gero berpenduan buroman lakapol. Yang kesakramen pertama Tuhan berlalu belai. Kabro bhaupa berhau penurun simbakui. Berlalu kapan ikau kecil pertama terapol senam. Amin. Naga kerja upa bertukun simbakul. Amin. Upa cumi. Upa hamne kanong kabakul kakatay cumi. Kanwan kajiman cumi. Kanong kamon cumi. Kakagat upa hamne. Doa yang diminta kejimbang cumi kabalasi. Mata maaf yang ikan cumi. Kumbang maaf kebelas niagi. Tarwada dalam syarikat bersyoi. Rita pelai dengan kabasniu. Amin. Kublai kemaria. Kepada kecingai. Putra dan pada kerkuya pada berdekati. Malaga kuy sa pojok pa Jisu. Kumaria bakul ke kabi joble terduai naganda cing kinampok. Mentab nakapol kecingap cumi. Amin. Ngange. Hau blai kupawdan bor baro. Menang tahu kapan berkakendau. Berhau Jisu Kristus kulmarwe cungu. Utra cungi. Ya belakun musim bakul. Ya belakana kamaria tesoti. Ubalai syale ben hapo Pontius Pilatus. Lasana penaya boleh belakta biau. Ulai syaki bayap. Hakasni kabalai ulami panaki bayap. Ulai kiusya beneng usya kamana blai kupawdan bor baro. Nang tawan palun syaki bayimad ki bayap. Nangej haman simba kuj, haga balakat lidwa kuj, haga cinga selok kiri kuj, haga cinga malu dipo, haga cumi bat kado, pada kacing imbom cukut. Amin. Upa bom cukut. Ngatarwa hami kamel bat kasnam, kamen simbat cinglong blai, ukul bay jome, utrai kan rar jongi Jisu Kristus, dan pendiana kebandang kipop jongi, bacang kepertai barok kawe. Namar kajing syashito makodis sarjung. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito makodis sarjung. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito makodis sarjung. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito makodis sarjung. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito makodis sarjung. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito makodis sarjung. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito makodis sarjung. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito makodis sarjung. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito makodis sarjung. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito makodis sarjung. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Kappa bamjukut. Ngatarwa hami kamen bat kasnam, kamen simbat cinglong blai, ukul bay jome, trai rar jongi Jisu Kristus, dan pendiana kebandang kipop jongi, bacang kepertai barok kawe. Namar kajing syashito bakodir sajongo. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito bakodir sajongo. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito bakodir sajongo. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito bakodir sajongo. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito bakodir sajongo. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito bakodir sajongo. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito bakodir sajongo. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito bakodir sajongo. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito bakodir sajongo. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Namar kajing syashito bakodir sajongo. Doi seyangi banyak kepertai barok kawe. Kokpa bamjukut. Ngatarwa hami kamen bat kasnam, kamen simbat cinglong blai, ukul bay jome, utrai kan rar jongi Jisu Kristus, dan pendiana kebandang kipop jongi, bacang kepertai barok kawe. Namar Kajing syashitam bakoli sajohu, tu isen yang ibadah kepertai barok kawe. Namar kajing syashitam bakoli sajohu, tu isen yang ibadah kepertai barok kawe. Namar kajing syashitam bakoli sajohu, tu isen yang ibadah kepertai barok kawe. Namar kajing syashitam bakoli
pertei barokawe. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong do isen e yang ibadia ka pertei barokawe. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong do isen e yang ibadia ka pertei barokawe. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong do isen e yang ibadia ka pertei barokawe. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong do isen e yang ibadia ka pertei barokawe. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong do isen e yang ibadia ka pertei barokawe. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong do isen e yang ibadia ka pertei barokawe. Ukpa pamchukut Ngaterwa kami yang kami berkasnam kami siapa cilok le ukur baik de jomi utraikan rajung Yesus Kristus berbiana berdaki porcungi baca keperti barokawe. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong u Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong u Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong u Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong u Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong u Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong u Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong u Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong u Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong u Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong u Isne yang ibadiaki bapang basito. Kokpa bamjukut Ngaterwa kami yang kami berkasnam kami siapa cilok le ukur baik le jomi utraikan rajung Yesus Kristus berbiana berdaki porcungi baca kepertei barokawe. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong Isne yang ibadiaki bapang basito. Namar ka jing sha shi dom ba ko di sa chong Isne yang ibadiaki bapang basito. Kublai wakul Koblai padan war koblai baik junam. Isne yang ibadiaki kepertei barokawe. Koblai bakul koblai padan war koblai baik junam. Isne yang ibadiaki kepertei barokawe. Koblai bakul koblai padan war koblai baik junam. Isne yang ibadiaki kepertei barokawe. Kalitani chung jing isen e jinglei. Ko jing isne jinglei ka bakasai nak syadam pa pamchukun. do isnegi badia ka pertei barokawe. Ko jing isne jinglei ka buram pakrau tam. Ya ro ya ka jing krau chong me Ka jubab nga shania ame. nga shania hame Ko jing isne jinglei ka jing maya bumla shampang. nga shania hame Ko jing isne jinglei ka umpaliu bakasai nak jing maya chung trinity bakoi. nga shania hame Ko jing isne jinglei ka ba amla at shampang daki brin daki anya. nga shania hame Ko jing isne jinglei
blei ba mi ka ching im bat ka ching kemen Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ba kam kor banya ka beneng Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka thlong ki kam phla ba ki ching phla ba ro Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ba kan thup ya ka par thei ba ro ka wei Ngashania kami. ko ching isnei ching blei bon hier sel par thei ha ka dur ka tin belawan long do Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ba mi na ka ding mong ka dono ru Jesu Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ba don ha po ka dono ru Jesu ba dap ching isen ei kam ta ma ki no pom Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ba don ha ka Eucharist ba khoi Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ha ka bala sang ya ka balang ba khoi Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ha ka baptisma ba khoi Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ba pen man hok yangi Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ba san ran ki ching im chungi Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ba ku do pingi kam tam ha temer ki ching yam Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ba ayani ki ching im ba ne chunom Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ba don ran kat pat ni haman ki banta ki ching im chungi Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ba ya da yangi na ka ding du chong Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka atiar ka ching kala ka ba mut ki nong pop e donot Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ching lango ki angel bat ka ching bom champagne ki ru khoi Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ching bom la champagne ki ching mayao blei Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ba sayangi na ki ching jan jal ba ro Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka thlong ka ching sok ba ka ching kemen chungi Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ba khoting na ka ching suda shi ka ching in ba shisha Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ba kan thop ya ba ro ki mati chung u Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka pan snget chong ba ro ki jan thau blei Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ha ka ba ba rong yo ching isen ei Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ching tengan ba thiang ya ki to ki ba leng amen sim Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ching kermen ki to ki ba do ching kermen Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ching ja tha ki to ki ba shem jan jar Ngashania kami. ko ching isnei ching blei ka ching palak na ki khlam Ngashania kami. ko snam bat ko batot nya ka dono jong Jesu pan long ka thamei ka ching isen ei yangi Ngashania kami. ko snam bat ko batot nya ka dono jong Jesu pan long ka thamei ka ching isen ei yangi Ngashania kami. ko snam bat ko batot nya ka dono jong Jesu pan long ka thamei ka ching isen ei yangi Ngashania kami. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for your loving presence with us. Thank you, Lord, for all the blessings which you have showered upon each one of us. As we are in your presence, we humbly surrender before each one of us at your feet for your blessing. Lord, bless each one of us. Grant all our heart desires. Lord, we pray for our Holy Catholic Church, our Pope Francis, and all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. Especially, Lord, we pray for our Holy Father who is sick. Extend your healing hand upon him, Lord, and heal him from all kinds of his ailments. Lord, we pray for our country, India, and all its leaders. Jesus, give them with your wisdom, knowledge, and understanding, so that they will always discern your will, do everything for your glory and for the betterment of the people. We pray for the whole world, especially the warring countries, the Russia and Ukraine, Israel and Palestine. Jesus, you are the Prince of Peace. Give them, Lord, the grace to recognize that war is not the solution for the things. Give them, Lord, the grace to support each other, to love each other. Lord, we pray for all those who are sick, those who are affected with cancer, kidney, liver and heart problems, those who are having contagious diseases, HIV, AIDS. Jesus, if it is your will, extend your healing hand upon them and heal them from all kinds of their sicknesses. Give them good health of mind, body and soul. We pray for the students, those who are writing their exams. Fill them, Lord, with your give them fruits of the Holy Spirit, so that they will study well and write their exam well. Lord, we pray for all those who asked our prayers and all those who need of our prayers now. Need especially, we pray for all those who are joining us in this online service. Grant everyone's heart desires, Lord. Bless each and every one of us.
Bless our center here, our retreat center, our parish, our school. Bless our fathers, Father Joby, Father Roshan, Father Nicholas, the sisters and the co-workers, and all those who are associated with us. Unite us together, Lord, with your love. Bless all the activities of our centers and all the forthcoming programs of our center. Jesus, be with us and guide and protect each one of us. Once again, surrendering each one of us at your feet. Surrendering all our intentions at your feet, asking your blessings upon each one of us, we praise. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, En je rood, je trouw, Jesus Christus. Amen.